Dobrodošli na tutorial instalacije Windows 8. Sad ću vam pokazati u stvari kako se instalira taj novi operativni sistem. Prvo što treba da uradite jeste da se osigurate. A kako to? Znači, prvo morate imati Windows koji vam je primaran na jednoj partici ili na zasebnom hard disku. A na drugoj partici ili drugom hard disku morate imati neki Windows instaliran na kojem se može instalirati ovaj novi Windows. Znači, na primjer, najbolji je Windows 7, ali najkompatibilniji sa Windows 8. Morate isto znati da kad instalirate Windows 8, da se ne možete vratiti starom Windowsu, a da vam ostanu svi podaci. Probao sam, to nema šanse. I morate paziti šta ja radim, jer možda vam se podaci ne sačuvaju prilikom ove instalacije. Znači, isto i to može da se desi. Odmah da vam kažem, znači sve ovo radite na svoju odgovornost. Ja sam 5 puta sam danas resetovao ceo sistem, znači zeznuto je malo. Znači, uglavnom, poslušajte me, bolje da se osigurate da imate jednu particiju zasebno, znači od 40, 50, 60 giga otprilike i radit će vam kako treba. Drugo što treba da uradite jeste da odete na Microsoftov sajt, link će biti dole, ovdje link će da bude dole, i skinete Windows 8 Consumer Preview, znači ovaj Windows koji je u beta fazi još, i taj Windows, samo da skine, ok, i taj Windows još nije izašao za javnost, već je izašao za ljude čisto da se vidi otprilike kako izgleda. Onda, kada skinete, što sam vam rekao, pojavit će vam se ovaj prozor. Dobro, ok. Pojavit će vam se ovaj prozor. I on, u stvari, sad gleda šta je kompatibilno sa Windows 8, šta nije. Kaže 6 aplikacija će raditi, jedna neće. Naprimjer, kod imamo koja neće, znači Daemon Tools ne radi u Windows 8 za sada. Idemo na Next. To ćemo posle izbrisati kad se instalira 8. Ovo kaže da se dobija se neki product key koji možete zapisati sa strane, ali meni nije, na primjer, trebao, iskreno. Idemo na Next. I sad, u stvari, šta on radi? On skida Windows 8, znači cijelu Windows 8 skida i treba će mu dosta vremena, nekih 20, 25 minuta, 30 minuta, zavisi od vaše internet konekcije. I nakon toga on će raditi još neke stvari u pozadini i sad da ne bismo svi zajedno čekali to vreme, preskočit ću, znači, ovaj deo. Nakon određenog vremena ovaj program je skinuo sve što je potrebno za instalaciju novog operativnog sistema. Sada vidimo 3 opcije. Instalirati sada, instalirati na drugoj partici, instalirati kasnije. Instalirati kasnije, to znači da se instaliramo kasnije. Instalirati sada podrazumeva da sada preko ove particije, znači preko Windows 7 instaliramo novi operativni sistem, i instalirati na drugoj partici, ovo nisam ni probao, ali verovatno ovo isto, ukoliko napravite novu particiju i sa druge particije prebacite na prvu gde ćete da imate Windows 8. Znači, uglavnom izabrat ćemo ovo instalirati sada. Next. Sad on još dok odradi nekoliko stvari koje su potrebne za instaliranje tog novog operativnog sistema, odnosno Windows 8. Beta software, opet ponavljam, znači nije puna verzija, nego beta software, znači nije cijela, ima bugova i ne radi sve na njoj, na novom Windows 8. Znači sad idemo na accept the license terms, accept. Sad ovdje imamo što želimo da sačuvamo u novom Windows 8. Možda da ništa ne sačuvamo, znači da se sve obriše i opet samo da instalira, samo personalne fajlove i aplikacije kao što su, na primjer, AVG, što ja imam, personalni fajlovi, Windows, neke podešavanja Windows. Idemo dalje. Sad ćemo da vidimo šta će sada se pojavi. Moramo sačekati malo da on to se proveri. Ok, sada vidimo, kaže da treba da se restartuje. Restartovat ćemo, pa ćemo se vratiti nakon koji minut čim restartuje. Sada se vidi da kada je posle restartovanja postoje dve opcije, da li opet ćete opet iz početka ili da nastavite odakle ste stali. Znači, nastavimo odakle smo stali. Next. Da vidimo šta će dalje, opet se čeka malo.
To mi jedino nervira kod ovog sad novog sistema, znači dosta dok se instalira, dosta se mora čekati za sve živo i za instalaciju. Sama instalacija traje više od sat vremena. Znači, ovdje sad dobijamo izbor. Kaže da je spremno da se instalira, da će da se instalira Windows 8, da će da se sačuvaju sva podešavanja, personalni fajlovi i aplikacije i imamo izbor da promenimo ovu selekciju, znači možemo promeniti da, na primjer kod ovoga, da ne sačuva ništa, da sačuva samo personalne fajlove ili ovo sve, kao što sam pokazao. Idemo znači na install, sve ovako hoćemo, install i pojavi se ovaj prozor. I sad jedino što treba da radite to je da čekate, znači ovo traje više od sat vremena sigurno i uglavnom znači da ne smete ništa da dirate ukoliko hoćete da bude instalirano. Znači preskočit ću sad ovaj deo, sačekat ću, mislim ja ću instalirati, ja ću sačekati, preskočit ću ovaj deo da ne biste i vi čekali, a do tada se vidimo. Ukoliko ste odradili onako kako sam vam rekao sve, trebalo bi ovo da vam se pojavi na ekranu, znači da se izabere boja pozadine ekrana. Iskreno meni više odgovara ova plava i ova zelena, ali ajde sad ću plavu koristiti. Znači idit ćemo Express Settings, idemo Customize, Turn On, Ask Me Later, Next. Mi smo u Srbiji, sad ćemo da nađemo Srbiju, evo je Srbija. Naći ćemo isto srpska latinica, da pišemo latinicom, naravno. Ne možemo ni jednom drugom, barem ja ne mogu ni jednom drugim pismom da pišem, da kucam. Next. Email adresa, dobro, to je skip. Sada još jednom restartuje kompjuter. Ukoliko ste pratili moje uputstva, ovo bi u stvari trebali da dobijete. Ove pločice čine osnovu novog Windowsa, a preko njih će se raditi osnovne stvari, ali one malo naprednije. I to je to. Recite vam kako izgleda. Ako imate neka pitanja, ako sam nešto pogrešio pa da se ispravim, ako nešto niste razumeli pa da razjasnim. Da sada lajkujte ovaj snimak, lajkujte ovaj snimak dole, kliknite na subscribe gore i recite kako vam se čini i naravno stavit ću linkove od svih ovih stvari što sam pričao, znači ima biće link od moje stranice na Fejsu i to bi bilo to, tako da vidimo se u sljedećem snimku. Ćao!